Yo, what's up, ladies and gentlemen? How are you? It's your boy, Mr. Zins from Africa, the president of comedy. Guess what? Uno musi, turi kumwe nani? Inde. None sirata Clapton ikibonke. None sirata mu buzima bwawe busanzwe. Ukunda kuba umeze gute? Uretse je niregera imitsi ngewe buri gihe imitsi yanjye ihora yareze. Ndumiwe! Ngukunda gora imitsi yareze. Hego umugabo. Ubu no kuvuga ngo mu buzima bwawe busanzwe uhora Umurego, bang bang umurego. ubwa mbere nakumva umuntu wirirwa imitsi yareze. Yagashwingi. Ay imitsi yareze. Nesirata Clapton ikibonke. Urabona washatse umugore. Uretse akora ndashaka gutura hasi sha. Ngengera inama. None ninshaka umugore se. Nzabigenze gute kugira ngo nzubake neza niki. Ninshaka umugore nzabigenze gute? Nuwishinga amagambo y'abagore n'abakobwa uzasenya. Ukankwihore. Ariko none imbere byananye fasha umwanzuro. Ubwo none nimara gushaka umugore. Nimero z'abakobwa bose njya muri telefone, abagore bose njya muri telefone. Zatanze isiba. Apfa kuba ari umugore. Nta nimero n'umugore zasigaye muri telefone yanjye. Kandi ubwo ni umugore wanjye. Mitanyisi. Sibyo ni umugore wanjye ubwo sinaba nkabije. Ayasha. Zazitunga nzigumishe. Haje hashe. Hazaza umbwiri. Aho bari kwambwira. Sibyo inama zawe ndazanze sha. Uvuze ngo iki? Ndimanukiye. Nesirata muganga. Abagabo se biyi minsi se wowe ubabona gute? Ahubwo abagabo biyi minsi umuntu arababaza ikintu ukandusha uburakari. Ndakubaza ikintu ukandusha uburakari kwikubita ukagenda. Ariko wa mukobwa we warasaze. Ubwo nagura umukobwa uri umugore. Warasaze. Wowe nta nisoni ngo umugabo ngura mubaza ngakikubita akagenda. Ngakubitwe Tuzagira umuntu kugeza ryangwa. Ariko se wori vugishwa ngo umugabo ngura mubaza ngakikubita akagenda. We kwaje mu rugo kubaka kubyara gukora n'ibiki byose. Waje kumubaza. Ne interview wajemo. Yagashwingi. We waje gushinga urugo ntabwo waje muri interview. Nimba wara icyo kubikiza kuba ukeneye kubaza ntabwo wari gushinga urugo wari kwa akazi kubunyamakuru ukajya baza abagabo bose ibyo ushaka. Rero nzongera kumva aha narose umugabo umugore wivugisha ngo umugabo wanjye ngo ndamubaza akikubita akagenda. Nzongera kumva umugore wivugisha ngo umugabo wanjye ndamubaza akagenda. Uwari we wese aha ntari hose. Nahamutwara iki se ko nzakurikirana inkuru hagukora byaje kugenda nyuma kumubaza gusa ushaka kuzajya unamutimbura si uwawe se. Vuze ngo ukishya muzana batimbure ntabwira iki. Manu ubundi ino filime y'umuturanyi ni nziza sibyo? Ni nziza pe. Ariko none niba umukobwa bita Alphonsine manu umukozi wo mu rugo. Noneho bega umukobwa w'igisambu. Noneho munyumvira ibintu abari gutanga kandi acigatiye isahani y'ibiryo. Runo rusenda urujye urenzeho kirida uri kuzihaganya. Yesu! Urusenda na kirida? Yagashwingi. Ayare. Bega umukobwa. Kandi shacigatiye isahani y'ibiryo. Nondorera. Ubusuriza na kirida wabigwa wabirisha siti. Ikigaragara cyo uyu mukobwa nanoga ari igisamba ahubwo ni igisahirana. Yesu! Vuze ngo iki? Uri igisahirana sha. Jewe ni filime nararebye handyowe. Ariko kuba handyowe naga ari ikibazo. Maze kubona ko umukobwa wita Alphonsine muri iyi filime ubwenge bwe bushobora kuba buri he mu kirenge. Nukuri kw'Imana. Ako maze mu umukozi wo mu rugo maze mwumve nk'igitekerezo cyangwa icyifuzo afite. Abantu bakunda kurya ibyatsi. Maze mwumve igitekerezo cyangwa icyifuzo afite arimo arageza kuri bose. Munyumvire nawe. Niba ushaka kumbitamo ngume hano wirukane mabuja. None rwose abazitwa turebe imigikoro bokeje imyumbati go gwiti. Yagashwingi. Azikuru umukozi. Ashaka kuba arwaye. Ndumiwe! Ngo birukane mabuja bahitemo umukozi. Jewe rero ibyo bintu uje ukabimbwira uri umukozi ikintu cyo nakora. Cyambere nagutimbura.
akwirukana ntaguhebye n'imyenda yawe nkayisigarana sha ukagenda wabuguza ni isoni wirukana umukozi basige mabu ndavugisha ibintu biratangaje ngo wirukane babuja basiga umukozi bivuze ngo iki ndanigendesha ako naragenda ayo gasab guy what's up meze neza yego. So guys, thank you so much. Gukurikirana kuri video ni video challenge. I think ni umuturanyi episode ya 17 ya 16 somewhere out there. Yo, ugende kuri platform ya Captain Kibonke. Ndibaza ariho you know filime umuturanyi iri kunyura. Murebe nyine episode zose zimaze gusohoka. Ndibaza ubu ngaho episode ya 17 muze enjoying guys, kandi nimuve kwa Captain Kibonke mudakoze. Subscribe sibyo no ikindi nuve na hano udakoze ki subscribe kugira ngo buri challenge yose kwa uploadinze ntukazagihusha none rero vuze ngo iki ndigendesha nako ndahagumisha Impact Manika Queen Esther. It's an Iric.